Lalela amacala yakumema. Ungayidluli video ngoba uyoba umthombo wamanzi ozowaphuza izinto zakho zokuphila kulomhlaba. Uma ngabona le video le, inkinga zakho seyiphelile. Kahle yakho seyizwakele iyofikela ezandleni zakho. Usizi lwakho nenyembezi zakho sezesuliwe. Ngoba yamacala ekwasela indaba ezimnandi futhi ezinoju elinamandla kakhulu. Lalela mntana enkosi, ungasayindluli le video. Lalele kahle. Ngoba lokho uzokhuluma lapho kuzoba available only for 4 days. For 4 days only. Umkhulu bezithe yangamacala kuyimina lo uthi wena une special sa Good Friday. Good Friday special esiyoqala nge-3 yesiphile nge-6 April. Lapho khona sobe siphakamisa abantu ngephakamisa ezinhlanu ngokuhlohlokana kwazo. Lalela ngokuchazela. Isiphakamiso lapho khona siphakamisa khona inhlanhla yakho oyizalwe unayo. Oyizalwe uyifumbethe. Oyizalwe ubusiso oyisemkhulu bakho ngayo. Ukuthi mawufika kulomhlaba bese uyakwazi ukuphila ngayo. Omunye umuntu uba nama-business ideas kodwa awaphumeleli. Into egcina ngokuqabanga igcina uphela eqondweni lokugcina bese into engaseyenzekanga. Umkhulu bezitha uthi kuyaphela konke lokho. Wonke ama-levels from level 1 up to level 5 yiphakamiso lezo ezinganabo ubungozi nobuncane. Umkhulu bezitha uthi lezo ziphakamiso lezo zo Good Friday special from nge-3 until nge-6 April zitholakala ngo-10,000. Ubusukhetha ke wena ukuthi isiphi okwazi ukumelana naso phakathi kwa level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Ukunabele kancane kamntana enkosi uzongadidiki. Kodwa mawufuna umniningwane ephelele ngena lapha ku YouTube channel yethu noma khona ku TikTok ubheke ivideo ekhuluma ngo level 1 up to level 6. Zinhlanu nje ngolandelana kwazo lapha sekunaba khona sengixoxa. Ngibhukula futhi ngafihli lutho. Okwamanje zokubeka nje isithumbeni. Uzowazi ukuthi ngikhuluma ngani mangabe ngikhuluma ngesiphakamiso futhi ngikhuluma ngani mangabe ngikhuluma ngani ngelevel. Asikhuluma ngo level 1. U-level 1 sithe isiphakamiso lapho khona uzophakamisa khona ngani ngedlozi lakho. Ukusho ukuthi mangabe uthatha level 1 kumele uwazi ukuthi umuntu oyiphethe kahle, umuntu ongagijimi, umuntu futhi ozokwazi ukuthi abe loyal kumlingani wakhe ngoba idlozi alizwana nokungcola. Nawe uyazi anye kuyemsamo ungcolile. So uba ngabe uphakamiso ngedlozi kusho idlozi lakho lokunamathela mhla namalanga nsuku zonke likinika izihlahla nezibusiso. Ngakho ke kuba nzima ukuthi lifinyelele kuwena uma ngabe ungcolile. Ifuna ukuthi ube nomlingani owodwa elizomazi futhi limhloniphe futhi liyamamukele izimo zakho zokuphila. Siye ku level 2. U-level 2 sithe isiphakamiso sedlozi lemboleko, idlozi engasila kini kodwa elilahliwe kulesebenzela wena. Ike yathi amacala mayichaza kuyenzeka umuntu ancatshwe bese abakuba ngayo kombona emalibeni bangayo komhlinela bangamenzeli umsebenzi bangamenzeli lutho. Ngazi ngenze example ngabantu abakholelwa kuNkulunkulu kodwa abakholelwa edlozini ke kuthiwa abazalwane. Ngazi bayancaba bese bashiya kanjalo. Usho lo muntu lo ulahliwe udinga indawo yokuhlala. Ngakho ke wena ungumsebenzisi unika indawo yokuhlala bese nakusebenzela kunika kuyenzela imali. Siye ku level 3. Level 3 wethu ngisesiphakamiso sebhengele. Okuyibhengele ozobe ifaka esandleni kodwa uzobe idinga izibuzo ezimbili phezulu entabeni, something like this. Ngandlula lapho ngathi ngiya ku level 4. Level 4 isiphakamiso senwele zomlungu. Ocabile onemali, oyisigwili, oyimpunyelo ukuze nawe uthabule amandla wakhe ephilele wena, aphile kuwena. Le mali asuka naye yena kodwa iphilele wena. Yena asebenza kodwa imali yakhe angasayiboni ngoba mali yakhe bese iphila kuwena. Ngandlula njalo ngaya ku level 5. Ngabe sengithi ku level 5 ngandlula kanjalo ngaya ku level 5. Ngabe sengizobona level 5 isiphakamiso sani sephondo elihamba nesilwane uzosikhulumisa mhlaba langansuku zonke bese behlala emntuntwini. Umntuntu into efana nebasket esuyise ikhandiwe ngamanongo wesimo semali nangamadlozi ukuze imali ihlale khona lapha phakathi. Ngokuhlohlwana kwakho konke lokho uyiphakamiso abukho nomuzo omncane. Eyamaqala njengamanje ithi konke umuntu othokhasela ukuhlupheka, ukhathele usizi, ukhathele kulala ngadlanga, ukhathele ngokuphila hand to mouth, ukhathele ngokuqokelela imali amasenda ayibali. Makasondele kumkhulu bezitha yangamacala ngeSgood Friday special azothola kwakhe ukuzomphilisa mhla namalanga nsuku zonke kuze amen. Sengidilika ukhumbule ngeke ngasixazulula. Uzibe inkinga